Kitabu cha Alamuli mriangoni wa mirongo miri. Israeli mana hana Benjamin. Ba Israeli oskula dani hata Berisheba na kula insi ya Gileadi. Mambora na makikunzu manyika here mtu mwenga mbele za Bwana. Kwa Mizipa. Vilongozi ambari zosi za Israeli makunzu manyika mwenga. Kaeza wa mkutano wa atoa mulungu. Wa mtunganano were unoshikare alifumagana mane. Akuenda na magulu. Kono atoa Benjamin makipata uvoro ukalawa Israeli angine osi. Wale mambuka kwenda kwa Mizipa. Waisraeli makiuza makiamba. Fambireni, wotiriri wahende kaze. Baye mlawi ye mlume waye mwanamu chari elago akiamba. Mimi na suria wangu fakuza tagibea. Kaize nsi ya Benjamini. Ili hulale mumo. Eleruwa fika usiku. Watu wa gibea makizingira yo nyumba nirimo kala ili manalagi. Makimugaidi suria wangu na akifa. Nikimuhale suria wangu. Nikimtosa visiku gonya nikihirika. Kisiku kimwenga kaiza kila sehemu ya urithi wa Israeli. Kwa kukala kihendo kikiki na cha utiriri maki henda ndani ya Israeli. Vikara nini ya Israeli nyosi? Henda ni mashauri kiza mfambire cha kuenda. Atuosi makirungarara here mtu mwenga na makiamba. Kahana tamu mwenga we handie kwenda kwa hemani hata bule. Kanda ukamtu hata mwenga kuya kwa nyumbani. Ela kuhusu wa mzi wa Gibea undahenda vivi. Hunda ushambulia kulengana na kurazi ndijo hulongoza. Funda halatu kumikula kaiza kila kundira atuga na mwenga Israeli na atuga na mwenga kula kaiza kila atu alifu mwenga. Na atu alifu mwenga kula kaiza kila atu alifu 10. Atu hao kazi ya inda kalani kwa rehera chakuri au shikari. Roje shirundo fika Gibea kaiza nsi ya Benjamini. Rida hendera jo maviriacho kwa kihendo kicho cha utiriri na aibu. Maricho kihenda mumu Israeli. Bayo watu wa Israeli makikunzumanyika mwenga na makiungana here mtu mwenga kushambulia wo muzi. Zombari za Israeli zikuhuma ujumbe kaiza kila sehemu ya mbara ya Benjamini kwamba ni utiriri wanu uriwo hendeka kahi yenu. Vikarabai ambo zeni wa watirira Gibea ili falage na wafuuse utiriri kula kaiza Israeli. Elo watu ambara ya Benjamini kama henzera kusikiza wa Israeli anzi yao. Au mambo la kula mizini mwao makikunzumanya mwenga kwa Gibea ili mapigane na Israeli. Siku hiyo watu wa Benjamini makusanya shikara 250 akuhumira mishu kula kaiza mizi yao mbali na atomaga na mafunga ya maroza gulokula kwa watu mareo kalama naishi Gibea. Kaiza shikare osi here hana shikari magana mafunga henye lumoto. Kila mwenga wa ora na dema kutuhaiwe na terwa. Kulenga luzere kiza asilukose. Waisraeli mbali na mbari ya Benjamini. Makunzu manye shikara 250 ya mishu. Atuosi were ni hodari ya kupigana viha. Waisraeli mambuka hata Beteli na makimu za mlungu makingwamba. Ni hanika hii yehu. Andie tangulia kwenda pigana na watu wa Benjamini. Wana zigiza kamba atwa Juda manda tangulia. Baya Israeli makiuka na mazacha machenda piga kambi zulu za Gibea. Israeli machamba wale ni mapigana na atwa ambara ya Benjamini. Makizipanga na kuziika tayari kwa vihako Gibea. Atwa Benjamini machamba wala mo Gibea. Na siku hiyo makiala ga Israeli 1200. Elo Israeli machangiza na moyo na makizipanga kaheri. Homa ariho kala mazipanga siku ya kwanza. Kabla ya vizho, Israeli were mambuka na makirira mbele za Bwana taziloni. Makimu za Bwana makingwamba. Vize, fende kaheri kapigane nao ndugu zehu wa Benjamini. Wanakizigiza kiamba. Endani mkapigane nao. Basiku ya hivriye, Israeli makeo songerero watu wa Benjamini. Safari, watu wa Benjamini maruhombola kula Gibea ili mapigane nao. Malaga kahera Israeli angina 18,000. Mario kala na mishu. Bayo Israeli yosi machambuka machenda Beteli makirira na makikele siha mbele za Bwana. Magifunga muhaka ziloni siku hiyo na making'ombozera Bwana sadaka za kocha na sadaka za reri. Na Israeli makimuza Bwana siku zizoro sandukura kila ganisha mlungu were rikuko na Finehasi mwana wa Eliazari mwana wa Haruni were anahumika mbereze. Mauza makiamba. Vize fende kaheri fikapiga na ndugu zehu wa Benjamini hedu fusende. Bwana kesikize kamba. Endani. Kwani machero ndangiza mikononi mwenu. Bai Israeli. Ikipanga atuma azamire. Atwa Gibea pande zosi. Wa Israeli makimboka siku ya hahuye kwenda pigana na watu wa Benjamini. Makizipanga kuhena Gibea.
zazijo marijo kalama zazipanga hochaho atu a Benjamin machambola mpigeni nao ila makivufanze kure na womuzi makikwacha kwa alaga Israeli here hochaho na makigwagwa atu here ni mirongo mihahu kalondani na kongira bomu ya kwenda Betheli na ya kwenda Gibea. Atu a Benjamin maroho kalama namba huna ashinda here hochaho Israeli were manamba nafuye nyuma favu hekonze yayo womuzi kiza mende nankira bomu atose Israeli makiuko hatu hao na makizo zipanga ko bali tamari na Israeli maroho kalama zavamia makimbolo maroho kala kwa mterero wa zuwa wa Gibea gonya 10,000 maroho sagulokula kaza Israeli yosima kivamia Gibea jevi heja kala vikali sana hata watu wa Benjamin kama dimira kumanya kukalama nadhano ni mafa Bwana ashinda watu wa Benjamin mbele za Israeli na siku hiyo Israeli makala gatu wa Benjamin 25,000 naga na ngwenga mareo kala na mishu atu wa Benjamin makiona kala mazadhingwa nguvu vikaro Israeli were maza shaulu kira watu wa Benjamin ili maape nafasi watu mareo kala mazavamia kohe na Gibea kwa kukala were mazakuluhira watu mareo kala mazavamia machambola kwa gafula mareo kala machangira Gibea makitawanyika na makashambulia muzi wosi kwa musho atu wengine Israeli were malagana nao avamizo kala maike ngubo mramo sikula mumzini gonyo eto Israeli magaluke mangire vihani watu wa Benjamin were maza kwacha kwa alaga kara ya tuhere mirongo mihahu vivi a Israeli na makalama namba funashinda kairera mfrijo ashinda wakati wajo vihaja kwanza ela rori zosiriro anza kupa kula mumzini atu wa Benjamin magaluka na maki ona womosi kula kaiza kila sehemu ya womuzi unapa kwenda mainguni gonya Israeli maki agalukira na watu wa Benjamin maki ngirwa ni woga kwani were maza gonya kumanya kukala kama kure na kuangamizwa be makiachimbira wa Israeli kwenda upande wa nyika ila kama dimire kuchimbira yokondo na Israeli marombola mumzini makiatematema ha mazingiro watu wa Benjamin makiabirisa na machenda agwira kukandakanda ya upande wa ngombolero wa zuwa Gibea atu 18,000 a Benjamin makilagwa na wasiwere ni ngumbao sana aviha maroka na makugalukani na kuchimbira kwenda pande za nyika upande wa Iwera Rimoni Israeli matema atu 5,000 mongirani mandira kwa bibiriso watu wa Benjamin hata Gidomu na makilaga atu angina 2,000 siku ya ngumbo ya viha 25,000 a Benjamin ya kumiramishu machalagwa ela atu magana mahanda makichimbira machendanyika kwa kwenye Iwera Rimoni ambako maishi kwa muda wa miezi 4 Waisraeli makuye kwa Benjamini na kwa kumiramishu makilaga kila kilicho kalamo mizini hangana nyama na kila kitu marichochona mizi yose mariyoyona maikundi ya moho